Ty nahrávaš? Určite. Máš nahrávať. 10 sekúnd. 15 sekúnd. Dobre. Len 20 sekúnd. mňa to nezaujíma. Nenahráva. Načasovač. Prestaňte. Časovač má. Už máš 45. Nevíš 45. 35 sekúnd, ale sami dá. Ja si nemôžem. Tak sa ti zložil čas. Lebo natáčaš, tak si nedám. Môžem. To pôjde na farmu 1, na farmu 17. Detská farma.